بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نخيصا هبدارس تموك أنا فتح المعين أبو لبت إخاخل درسز دسان جوغورستان عدايلدا يجي شجاعدان حريزي حرام بوغين أبون بيتوني باك ألدي شونتون أي بيانا بكوتالدا حريزي نخيصا تبسر درسيدا صلانا سنة بوغين أبون خطبه بيزي ياسخول ولياس وياس رسوسي قياخيعلو ابي خطبه جيبوك إن الدخون غو ولياس مهاري خلقو جنسا إجابة بلالدات سبي ديتسا ديرياس دوي رسوسي خناين أبون هبرعي أبي لالدات سبي أما غو ياچونا وغيو چيا سورا قاكان اوس قبول هبیلالداد سبه دیتسا هیاچین قبول هبوناین ابیلالداد سبه خطبه هبیزه سنتا هچین ابون اما رغبت ابو لبت اخل دا جانبگی هخل اصیال دا جانبگی سنتا بوگین ابون نخیتسات سالانا هدینگو نخیتسات سالانا هدینگو خطبه بیزه سنتا بوگین ابون یاس هریلالداد سبگی هدینگو جواب هبیلالداد سبگی غسی تنگی شیواس ای یاس هریزی قنوگو چیاسکی هدینگو غخورا قاکان جواب قولو چیاسکی بای بیخیلین ابون خطبه بیزه الله سه رتسابیالداخونگی اوارگاسته صلی الله علیه و سلم استه صلات سلام بیت ایالداخونگی هدینگو وصیت هبیالداخونگی الله سسا حنق ایالداخون تنگی ابیلین ابون یاس هریزی قنوگو چیاس دون وچونوگین ابون نجور خیریه یاسا خلخون یگی نجور علقانا یاسا خلگیخون ابون غو ولیاس خطبه ابولاگو ابیلین ابون منهج این ابون مثال خیباسون دو دستا خوب سراخون هدینگو دسیل اخیرالداگی نخیتسات سالنا قیاسا خل ولیاس ابیز سنتا بوگین ابون مهاری خلالداد سبه دیتسا دوی دیریاس روسوس خلا یگین ابون الله سل امرویالدا نقوی خون ای دوتسا چجویک این الدا خیک الدا خون کوی یچلی ایگونانی خیک الدا خون یچین ابون هب امرویالدا نقوی خون دیتسا دوی دیریاس روسوس خلا یگین ابون هدینان ابیز سنتا بوگین ابون هلاسا خدوبگی زينودين إتسا قالبوغو جند الله قرحياس فروع يحرم التصريح بخطبة المعتدة من غيره رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ أو موت نخيتسا صلارب جويلدت أدراج إن هرور المسألة بيروغي لهال حرام بوگیلا بیان بکوتسال دا هریزه جیو گورستاسان عیدایال دایگه چوجو عدن عیدا کلخا نخی خدوسان الاس قمباتانا نجیباچ اینه بوگب رسوس اره چوجو عدن غوست سالت امیال دا خنبوک یگی غو خویال دا خنبوک یگی غزول مهاری بیخیال دا خنبوک غوی بالاهون چولب خاصب زمان هبوگین ابون اله بوی بالون چوله خاصب زمان الدا یگونانی توگی دوچیاس اسن توگی دوچیاس تو یگیک ایگو تسرت امون هدینان عدایال دایک اغوی یگیک حباب گو تسرت امون هدینان عدایال دایک سرت امیال داخون عدایال دایک اغوی یگی مهاری بیخیال داخون بوک مثال خیبوزون رستوستا یگی چجویال دا عیباتون یگی کیاز دا گورکو خاخی بکن خاخیال داخون چجو عدناخ خاخانانیک ایگوسون بازیان شگو نوخاخ همخاخ غلطو تسای راچنه حرام بوگین ابو نکه هنیبگی انشاءالله بچ اینه باتیلا هدینان
راتاخون روك اغوغدنان غزو مهاري بيخومبوك هما خاخي دوش عدابي زي كولي خيدال بالهون چزي كولي خيدال هدنان بالهون چونيك ياگي غوخول روز خويل داخون عدايل دا يك اغوي الهدنان عدايل دا يگونان نيجيو غورسسان جيو غورسول چوجو غيكون هاغب عدايا خول زمانال دا بيانب كوچال دا غوي چوجو هاريزي هب حرام بوگيلا كنان بيانب كوچال دين ابناني اخيگي مثال اعانا توت آلبين ابو لبت اخال دا خالي بوگو دي منياچيني بوخم بوگو ابن هدنان عدايل دا يگي اجيو غورسسان عدايل دا يگي چوجو عدان بيانب كوچال دا هاريزي حرام بوگيلا ياگي دور عداكو عرا ميخاكين ابو لبوغوس ديت سمون ياچيني يگين ابن هدنان حرام بوگيلا ويجوز التعريض بها في عدة غير رجعية وهو كأنت جميلة ورب راغب فيك بيانا غورب كوسالدا اي اريخوش بكبق خبيز بوليلا اما غويگو ناني توك ايگو تسالت امون غورب عدا يالدا توچيا سوچوجويگو تو ياگيك ايگو تسالت اموراي هاگاي چوجو عدان alde هاري يالداخون بكبق خبيز بولاريلا شغورخي هاگاي جيگي غسل چوجويك اناخول حكم alda يكونيل مهاري بيخون ياگي خبگون نوخات سارگيت امون ياگي روسكي خون هديناب عدايل دا ييگي چوجوال دا خون بكبق خبيز بولل هاريال دا خون بياناب كوچال دا غوربخا بكبق خبيز بولل مثالا كبوس هون هبوگلا بكبق خبي من بلسينا يگين ابون ياگي چانگي چوگلا دخول كوراوين ابون هدينان بكبق خبيز بولل ولا يحل خطبة المطلقة منه ثلاثا حتى تتحلل وتنقضي عدة المحلل إن طلق رجعيا حلال بيجئلا جندسا خبگو نوخت سرد امونيات اخرت شجوعدن هريزه غوي غصي حلال هاولي چياسه انگو اون غصصان عداگي خون خدوسان گروناني غو اي توگي داو چياس اسي غوي حلال ايولي ياچينك يا بيلم نوخخ غص غلدات هوياگيك ايگو هدينان تات امون باتاناني عداگ خون گروناني غصي غوي هريزي حلال بيچئلا مثالا كبوسون توچياس جندر گوت شوجو يتشانا خباب گوت سارگيت امون غصي غوي هريزي توگيك يابيلو نوخاي حلال بيچئلا توگي دوچياس روسوس اونگوروناني غوي ادينگو غص هوياگيك ايگو توگي دوچياس سارت امون باتاناني غصول غوب عداگي خون گوروناني وساسن يتأيحن قوخ عدابي زي كولو خدال هاغب عداگي خون گوروناناني اسخوي هاري زي بيولاريلا اما غو يابيلو چياس اسي چاره چوجو يا چارو غو سولدا خباب گوت سارت امون باتاناناني اخول حكمو هف ساعت نخيتسات صاليلا الله اسقام باتاناني وإلا جاز التعريض في عدة المحلل هدينان تو ياگيك ايگوت سارت امون غوس ايك ايابي لوچياس غوي اسول ايك اراي چوجوال داد سارت امون هج اوناني خباب گوت سارت امون بوگوناني هما خاك اوت اوتسو بيسيو روسوس غوي جندر ايك اراي چوجو هاري يالداخون بكبق خبيز بوليلا غسل عدا يالدا يگميخخ بيانا كوسالدا غوري بكبق خبيز بوليلا ويحرم على عالم بخطبة الغير والإجابة له خطبة على خطبة من جازت خطبته حرم بوگلا جندخ حلو چياسي سوگي داس هراري چوجو هاريزي وسي جواب ابو مكنگي دوي هاي خيلين ابون هاغاي شجو عدن هاريزه سوگي دو چياسه حرم بوگلا جندا خاله بوگوناني غسي غوي حراره يكينگي
وسیه جواب بومک اینگی اما غوی جی هریزه بهوله چوجه عدنی گونانی ای هرونیک انا غو چی است غوی مثلا خیباسون توگی دا سول چوجویک اون اچازگی اچان ایدایل دیگه میخواه هاگای هراره چوجویگو غوز هریزه گه بهچ اگون هراره همه خواه هی هریزه بیولا اما هریزه بهوله چوجو عدن هرون یک این خالیو بدینگو جواب بونگی بوک این خالو چی است غوی هریزه حرام بوگیله وإن كره وقد صرح لفظا بإجابته إلا بإذنه له من غير خوف ولا حياء أو بإعراضه غسي غوي هريزه يچين كارات بوغونا نيگيتين هاروني گوتسوچياس جنديه چوجو يچين كارات بوغونا نيگيتين اي كارات بوك ان نخصابونا غو چوجویا خیقیز راس خدا زاس عجیزه وکن بجارولار وکن هدینگو جیو جیمال دگی حاجات هیچ وکن هدین نو چیاس هرون غوی گونا نیگیتین غوی هراریک این خالی چیاسه غوسی جواب بونگی بک این بیان او کوسالدا هبگی جین دا خالیو قالخ ابون جواب بونگی بوگو دوسیه دوی هی خیلی این ابون هدینان هارونیک این خالی چیاسه غوی هریزه حرام بوگیله شیلان ابونانی امام البخاری است که مسلمی تساگی بیت سراب حدیث وگین قالبوگو اعانتو طالبین ابو لبت اخلده چیاس هریلاریلا جین دیر واتساس هرارای چوجو غوس ای هرارو چیاس غوی تیزه عن غلداسا وسین عن یگی غوی هرارو چیاس غوسیه غوی هریزه ایزنو خیزه عن همه خشگرونانی هریلارین ابو لبوگو اورگا صلی الله علیه و سلم است اخیعولو جنده خاله و چیاس حرم بوگو هرارای یاس هریزه جواب هاوبونگی بوگو نانی بیان اکو سالده دوی های خیلین ابون غسل ایزنو یالداشون گرونانی غس ایزنو کنانانی ای اتسبیسه غوی هرارو چیاس غسیه غوی هریزه ایزنو قورا میخخنی خود اونیله همه خخ حرام شولاریله اما غو اتسبیسه هرارو چی غسیه ایزنو قول میخخ غسو قحن قون غس ایزنو گی قمک اینه بیولارو هدینگو غسو خنی چونگی ایزنو قمک اینه بیولارو یگی غو اتسبیسه هرارو چی غلداسا وسین الداشون بیولا غس غوی هریزه وسنخيجي مثال زين الدين إيسا باتشوني بوغو جند الله gur حياس كأن طال الزمن بعد إجابته ومنه سفره البعيد أسي جواب هبون خدوستان دوي هاي خيلين أبون زمان خلاخو لبوغو غوص غويا چنچ أغون هيك معنى خولي لغو غلداس وسراوكين اما نکه زمان aldin abunani habani bachinarin koladida shegorekhi نکه زمان alda chammali gosonach abun ikin khalabi khiolo hedingo go totsabise jinsa goyas hararauchi goldasa usinaldasan kolela rikade an go safar habun in ومن استشير في خطيب أو نحو عالم يريد الاجتماع به ذكر وجوبا مساويه بصدق بذلا للنصيحة الواجبات شو گونگین قالبوگو زين الدين جند الله gur حياس جند رياس هارو لوچياس الحق جند عقل دندبان يگي تو علم چگون حلت ابيزه بوقمبوگو حسل حق جند عقل دندبان شو گونگی هاگو جند خون عقل دندبارو چياست ادبوك ان اخرقكن دو علم چياسوبوك اغوياس هرز قنوگو چياسول بوك عيبال رخصل لغستات ادبوگل رخصزي دو فقير ويشوگو يگي قروم ويشوگو هدينال عيبال غصو رخصل بیت عرب کوتسالداد بیت اخبیتینیلا شغوس خبادینا نخسزت ادبوک اونبین ابونانی دوستت ادب نصیحت جنسکون ادب نصیحت کون غوس بیت ارال دخون غو جند عقلو دند برو چی اصل حق شوک اصل عیبا رخسللت ادبو گیله
كينا وهاغا ياس هاري زيخنوغي وهاغوشي قاروما ويشوغو ياجي مسكينا ويش فقيرا ويشوغيو ودينا عيبا رخصدت أدبو جيلو وصلا ياجي هاو علمشي ديت ساستي خون حلت أبي زيخنوغو هاو كينو يشوغو هدينان سنجي غصول شرعية ركعة عادات يركعة عيبا رخصدت وصلت أدبو جيلا جند عقلو باروشي هستا الله سنكي توفيق ياجي نكيسا علم olda amal habizegi helda naqri khinegi Allah yasnekhe ebi hayab khungi habegi nekhetsa habdar sanibtela walhamdulillahi rabbil alamin